Mayam Kromzari Peg News ki Manunada KKay Thokchom Mayambo Taram Noxeri Ngasiki Manunada Kanan Zagatoriba topic asi Ngarang asi Kogi UPF Amasung Kenogi Kogi umbrella organization sing asina India gi Kogi interlocutor riba AB Matter former special secretary Roda Makogi Kuki state Natraga Kuki Territorial Council nama siap nama demand kalau na koi pisan kipas segi matang ta kanan nabagi dak tani loina na ngasi ki hari ba topik asida kanan nabagi dak election brief guest ngasi ahan bada koi gi extreme right lai biri basi oza Johnson Elangbam United Committee Manipur ki president Johnson Elangbam oza Elangbam bu taram noksari loina na guest singi maya election biri ba oza Joshep Hmar Tribunal General ATSUM oza Joshep Hmar su taram noksari loina na आई हेक इमीडिएट राइट लाइब्रेरी पसे ओजा प्रोफेसर टिकेन नि बीजेपी स्पोक्सपर्सन ओजा टिकेन बसु तराम नोक्सरी वाफम से खोगी अहो मक्त द गेस अहो मकी कॉमन क्वेश्चन ने दम थमजगे हरि बसी केनो अमसुं केने यूपीएफ की आरोन किपगेन अमसुं सलेन हाउकिप ना लुसिंगबा टिमसिन पिसन किपा हरि डिमांड अदुगा मेमोरेंडम असी मरम सायन खनब्रा असी रीजनेबल ओयन खनबी प्रनत्रगा अखोगी मसी थ्रेट टू मणिपुर इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर नि हाइना खनबी गदरी ब्रा मसी वहांग सी अहाम तो जोसे जॉनसन लामन थमजगे ओजा हाइबी मसी मतंग सिदा केनो अमसुं खुगी यूपीएफ हाइब ऑर्गेनाइजेशन असी ngarangi moina piriba memorandum aduna moi ahan banatti ihan han bada haiba organization ani si 2008 ihan han suspension operation ji lai matamda ground rule se evite tawrakanda madu ngakani haina sign togibu loop ani mane ground rule di karino haiba matamda manipur gi territorial integrity si masi afol tawgani haiba adungba commitment ama yawba agreement ama suspension operation ki ground rule yaurine adugi makha ta bada 2012 ta adagi adugi marakta tonga wa central leaders sing lai maram da UPF haiba organization si matam du da haziki kano sigi khogi yamna maru oina haziki suspension operation si da yamna maru oiba group ni makhoi se anima umbrella organization ngakani और मोई की डिमांड से मतलब दे यहाँ हन बदा एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल्स एरिया संतोर में अदाई दिखार लेकर 2013 दा अमो ऑटोनोमस हिल स्टेट विदिन अ स्टेट अदे हुजिक ना अमो 2017 दा अमो टेरिटोरियल काउंसिल अदुबु अइकोइना सुम येंगबा याबदी केनो अमसुंग यूपीएफ से मखोई की पॉलिटिकल डिमांड से मोई ऑर्गेनाइजेशन की तौदी ओरमति याइन खले aduna sideza unnecessarily ekhoi na noina bo pull tawrakanda they don't represent the Kuki chinmi jo entirety akhoi na dumni ekhoi na khanjari base aduna yes taseng badi in principle mokoi na sumaina separate oina ba state ki disintegration ki fragmentation ki nganga ise taseng badi in principle ngasai ki violation of ground rule duna ba aro manipur sarkar na how far is going to accommodate this kind of kano se mogi approach kamaina accommodate to do no haiba kamaina political space piri no haiba do it's a big question la ludi wafam di territorial council ma huji akoi mu demand to khulai huji aduna persistently sumaina sum akoi na free tharaga leibe se organization amane natraga mo khoi se mogi prerogative of an democratic prerogative of an organization ni haidana sum leibe ki masigi policy ju sometimes doesn't fit to a akoi gi kari haine contextual akoi gi kari haine akoi gi requirement to fulfill to rakte sometimes machine kari umba akoi dadi kari haini kain nabagi adugum gi wakhalon da adegi tangdu leta da nabagi feeling amadi lai haba adura sometimes akoi di haziki high organization say it may be correct or not subordinate to NSN I am kind akoi dum organization lawe manam di 2015 gi framework agreement sign to nagirba matam de da somewhere केनो हाइब ऑर्गेनाइजेशन सिगा NSN IM सिगा सेटलमेंट न पोरा मणिपुर से समाइन तौदना मोई करना समाइन माइ मे मागी पुथौना रे काइना तौनबा सोशल मीडिया दा पुंगसाइ चाइरी दुनियाबा अदो देयर वाज नो अखोगी यामना रेस्पोंसिबल ऑफ अमरगी स्टेटमेंट नम मदु क्लैरिफाई तौबगी लाकेद्रे अदुम चुमेन लौरमने अदुना सम सॉर्ट ऑफ कैनोमगी मखा दा चथरकपा अदुगुंबा यामना सबवर्सिव ओइबा मखोगी पॉलिटिकल डिमांड एन लवे मणिपुर की ओवरऑल कैनो सिदा यंगजरगदी अदुना government of Manipur su government of India su sometimes sigumba gi ngasai gi ekhoi gi main principle du madu violate to wa du gumba action approach di sometimes masidi fazana matam chana ya de kain haibodo du gumbu du
yam mayek seng ai thamaninge aduga taseng badi yam laibak thibani still mkhoi gi movement sigi magi political demand taseng nang sai gi core issue khare address to godo bodo development ki adegi di hen na khoi gi tribal right ki adugumbugi mayam ama han bada tawramaga mamai thangda di sugumba ma hek lakhi pase taseng bari yam laibak thibani aduga knowingly yauraga natraga khangdana some organization kharana su hekta masida tongsilakanda civil body kharana su tongsilakanda akhoi masel marakta nungsi chana lerakpa akhoi mari se sometimes masi sabotage to manba tawna bagi khongthang su hekta oirakpa su yabani na yamna sensitively akhoi gi government sina akhona su masi fajana tackle to godomi aduga ngasai gi akhoi gi kanogi akhoi gi center gi hujiki moi policy mo ji adopt tawrise taseng badi center ki political think tank moi gi whatever moina hujik kanoma policy framework ne lairiba mayam se masi taseng na amuk makok tagi hongna masi amung tang review to budi phabra ne khale yes yamna khoi gi hariba haining panghai da haiba pangang da ngang bagi wafam sidai da khoi government of India the government of Manipur na kuting jalga masi mafam si yam wafam sidai yam kum ni yang jing gadab de haiba wafam de Johnson thabiram se matang da Joshep Hmar da laksege same question duni hariba demand si UPF amasung keno gi demand aduga makhoi gi political dialogue si da yariba khoi reasonable wahi wata haiba tare khoi gi territorial council natraga Kuki len natraga zalengam sigum bagi demand ama lakpasi yamna makhoi gi for not only Manipur ki integrity da singna banina logodra natraga masi makhoi gi demand si maram sai logodra kari habi ningi da sigi movement se khoi Manipur da khak lai haina lawradi adurdi khoi se yam keno amorom da chakhe doire sigi hojiki political kai sigi demand ai bezi Meghalaya da sule Assam zule Mizoram zule Nagaland zu dum tori ni moi masi naga manong da su this happens city dum phenomenon Spain da zule France da zule Germany da zule UK da su Scots well lomak lai si the human aspiration akhoi gi hai si ki akhoi gi political issue ma hoi hojik akhoi gi tapak ta su dum sovereignty gi issue dum lai ri adum kai mioi ba habisidi you aspire for more or there is always a feeling of like discriminate over haibagi agenda sim possibility very sellable agenda ne prithibi da thokpa pot ni north east su thokpa pot ni hoi Manipur da thokanda we shrink ko gijaraga hekta pak chong budo this is a process of people asserting ado akhogi Manipur gi sina khara unique oye khara peculiar oye high basu dum lay Mizoram Nagaland khoi gi ba natara Meghalaya khoi gi natara Assam gi Karbi Anglong and Seals ki problem shumbagi natara Bodo missing gi problem shumbagi su state atai su lai tapanate the whole fabric of the state se dum lay ri bane the political system si ama laire aduga akhogi election politics ki issue su ama laire number 2 asigi aspiration mayam rakta ina hana so aija quite problem I have see small arms se abundantly available or pasida state ki authorities force ne ba force I have small arms is state authority ne state authorities in question tawna rapane ho tores aduna adrom da high amalai ani subada aina khangba powder di shigi center the moi na piru base aina paba da lan boy ramadi khangde draft haiba amalai ba si final di natra ba mal moi se na present to draft haiba amalai re adoga shigi draft se hojiki interlocutor da piraga interlocutor sina Manipur government da thara ke do mal moi asek be moi hum pham de ba group ani khata ne this is tripartite to memorandum ma khak submit to khata ni aga si se Manipur government da procure aduda yaw was dum legislation political financial aduga yaba yawre I hum hapet pa the district council magai se phajana function toram ba shi da agenda di except for financial autonomy na tabdi shi su dum yabadi yabzane adai wai da khal kaino oiba ama yaw bosina hojiki
state ki alternative state akai kai adu agenda do loimok chakre ba si almost a final draft haiba tare moi ge je sina sidagi di leng roi haibagi mo yes akoi ge demand sidi makoina haiba di sidagi di downgrade to ya roi haibagi mo da very interesting sagi moi keno sida ani aina thum thingna jo badade amadi hujiki understanding si laadi Manipur Assembly sina override overrule toba without their consent ya haiba ama do very interesting le aduka hojiki je moi ahoigi Kuki zomi chin haizra nan na gaisra moi je MLA tarama thoine kunda hinga haiba lomba kha theng lai adudagi hojiki lai se aina hojiki da moina hojiki Manipur legislation ki makhada ko the whole body do le su Manipur legislation ki makhada kari hojiki for example handaki district council gi si hojiki problem le se khara government apai bilna dictate toraga district council ji sanari ne ba district council chahi khara function torak pa se adugi correspondence ring rule guy phana shema ga phana torak pa ji natra bani na ko hojiki handaki bill ama thore disu phammana phammunabagi sefka tawnabagi bill yam maru ina ekta puthore ide ba atai maru oiba shemningai devolution of power 2008 ki do shemdok ba correspondence rule ga shema aga ko kaigi maya khar lok hojiki moi demand gi mayam marak maya khar lok thok pa ya su hojiki su government su tawde congress su tawramde hojiki sina ju hilaria committee hai ju dum government ina mazu party gi mini na ma yaning da dum chakita bane ba yes demand se khoi gi sena ka da voi tawbaya ba tawb demand tawjabani maduda mafam khudi mutta phenomenon hai tare mase dum tawbaya bani hai ga dori bra masi wafam si adum draft ne hai ga dori bra mati matang duni hojik ki je moi gi je media da pithrok tri bra pir bra ai ka sai to haphet manung gi oiba ka do pudi thambi moi gi hojik ki sida financial autonomy se majority oina hai aduga hojiki moigi handaki anau legislative su ko adugi amasu include tore ahoi assemblies ina hojiki body territorial councils my hojiki bodo territorial councils di assam gi assembly na ko li eba hojiki moi adrom da di bodo territorial council sidagi di khara upgrade to haning ma male yes akoi gi tonga tonga masak mayam ya su khwai marui ba demand di hojiki territorial council si form to na bagi aham madugi maduda focus toraga media da puthorok pani na madui matang ni ta akoi gi nei nazari but akoi gi oja ticket da laksege hai bisini just masigi demand si akoi gi maram sab or sada ba tawbaya ba akoi just organization amna tawbaya ba dum tawbani hai ba wafam dani the reasonable masi maram sai na traga integrity da Manipur integrity hojik su framework agreement na Manipur ki miyam da nik lauba nungai han da mai pai han ba ma poi ba smaina akoi hari ba Kuki le na traga zalengam na traga Kuki territorial council hai ba ki demand sina mu anu ba wakhalon da mayam da kari wakhal pohla kadoi no masi maram sai na khami bra aduga ese akoi government su hojik si BJP government no BJP led government hai tare masi da karma mi ngi masi action hai ba de accommodate to ba ya bi khudong sa ba laigadra masi kari hai bi ngi sida masi akoina kariguma podama yengo matamde angle dani tagi yengi amana yamne positive oiba yamne creative oiba reformative oiba side thamada madugi tamakta koi with patience amna apaba ama porokna bugi tamakta koi yamning thine sincerely honestly seriously honaraga madugi positive result thama phangana badugo positively hona ba ibam madu matam su sangle adugo yam thu ne ta overnight maduna maram oiduna madugi thaurang do adigi game do sanari ba me do gi popularity do overnight ta lak pangam negatively hata hairo gati ma yam thu ne ta leader gi thak te ta lai aduga ngang basu yari kai kan kan ngang ga kano sing sit togal asibu karam haina maram sai hai do kadai digi karam haina lai no koi punam loin khangi haina dan ta lai punam loin tore sang ba maya ma charo morong na nung sina dana koi ma sen punam koi gi like ba state to da koi gi society to da koi gi punchi ro to ki ba thok wa thok nungai ba nungai ta ba punam ta koi share ta ga nungai ta ba koi do singna ro punam su punna dum thengna mi na dum lak ba nungai bu punam su punna nungai ba ki thok pang thok mi na ga nungai mi na lak ba
hauji ki khare henna se chawkal pa hai gadra like la so hai ba hai gadra natra ko over ambitious so ba hai gadra mat mai tor po ge se di maram sa da ba sigumba kanu mayam se sum thangjil lak pa sum thangjil lak pa adu to bu di ma se sum tabna mai olok po de koi thengnare maram di sai da pi kharba state sig manung da leminari ba koi kanglu ma sanu senana leram ba du da ki kanglu kharama mang thana ba koi manipur si thuga ra ga koi sim tawti ya de ni som da koi jodum tawti ya de haidana sai ge angang sing ke kanu da blind hit to ba dong na ba tho ga chapu du thuga ra lore ha ba bhap ta sum tawre ra ga madugi chapu thuga ba champion one na gi politics city ai state ma city modern society se ga yam sana dre na khale yes ar kari gi no sai bhau ge pot si lag na ba hona ri kari gi no ar virus da la ri ba koi pun mang loi khang ye koi pun mang le bak sai nu si sana na le ada amarom da hair ga sai la ri ba koi gi apun ba square kilometer le sim kuni thoi so hum kun tare sing manung da almost 92% hai tare adu ta le ram ba su se 8% si manung da nu si na loi na le kanam ta karim ta hai na the adu me kar gi over ambitious oi ba na tar ka kari nom tong nu ba na maram oi na koi ma sen se amata ti na ba ya da ba to na ma hai jini ma na hai jini Kuki len gi me pa koi pun loi u re Nagalim gi me pa koi pun loi u re puna mag tu le bak thugai ba bu wa du di kaman loi yaw ya ma si thugai be ya de ba mi group ma so mainly sing le ba kangbu khare hena intellectual le ba kar far sighted vision le ba kangbu su madu ta dum yawi adu ko maru ina veli le ba kangbu sing sina nanu to adu ke mu some leaders kar dia so hong politics to bu kari kino moi yung kai pun veli de le pa sanung sa dum pai pun mag loi na to loi na mag to whereas adu pham sala kana mangang kari kino pick raba state sing manung double speak to kari yes double standard politics to kari akoi pun manu nusina na pun mangna chana na koi pun na ho gi be tias to kai khum na bga loina amuk hana yamna fasaba state ma semgal lakna go yum lo na riba na ter ga to pa kanu singi marak tai khoi na yam izzat laina adu yam self sufficient to ni himin na ga to mo ta khoi tinna ba ya da ba ngang na ba ya da ba una ba ya da ba adu ge agenda ma ya pu thora ga no to si kari adu hoji podi phare maru ta gi tamna lai tharak tra si so phaba development amane de hai bi ya ba adu masi manung da kari gumba hidden agenda ma da hai bu su ya idana mana du mai tor ga de adu gi port se neutralize to na ba madu maru maya chamhana na bagi tongta khoi su mai hose aduna hai ga de du tok se hai be ya ba adu bo madu gi whole game du gi manung da ai khoi gi ba apun bagi khoi gi concerted to ba khoi gi apun bagi phaja ba nungai ba adali puna mak sing du di loina setting aside na kan da loina inthoer ga sum tawle ba sidia ba ma sidai maram sai sungai hai ba ngamoi yes akoi hai ba sing si mayam gi among akoi gi nunghi sanan lai ba akoi manipur gi khunai sida tonga tongan ba jati ka punsal laga lai ba manipur khunai sida yamna phajada ba wakhalon ama hana leiram badu dagi amuhena akoi gi tongan tongan political gain launa bagi matang su akoi lak ta banati haiba wahum dani oja tiken thabi se next akoi gi oja Johnson da lak sege just hai basi mabang da akoi gi Kuki in manipur gi president akoi gi khamlian kop lian jauna su mana prime minister thab memorandum da yawi akoi si manipur gi anglo Kuki war tawkhiba aduga manipur gi ngam khai si Kuki amadi maitai sing na nga ga lakhi bani aduna any akoi basi matang je khoi NSNIM gi framework agreement gi matang da haiba male kari manipur gi lamkhai sida claim tawbugi keno se laga di madu without the consent of Kuki and maitais Kuki gi consent yaudana si waham ni naina ba yaroi haiba waham thame adubo hojik su hariba Kuki gi frontal organization haigadra khoi umbrella organization thamiba demand sing si hariba Kuki inpi na thamiba wakhalon siga khara khena ba leibra natraga na khoi gi just Mizoram seng hiba Nagaland seng matam da major community na magi maming lorga Nagaland thon hiba da Mizoram thon hiba samaina Kuki gi Kuki oi ba togan ba moi lam Kuki purup sing oi ba yamna khoi stronghold hai ba tare khare hena ta ba khuna pham dai khoi gi why not Kuki land in this state hai wa pham ji puthore matang hida jiki tongan ba Kuki gi organization sing hai tare lusing basinga aduga hariba keno amadi UPF ki wakhalon si da khara kari conflict leiba sala natraga kari karamba wakhalon si kai tholok yai masi matang thambi yam sambo pakum hai tare ko keno ga UPF kana ga haiba wafam se moina political demand ta use is not the voice of the Kuki jin mizo na te haiba se Kuki ki leader sing na hai rabane maza support tongning ba mi le ba yai tongda ba mi le bi adu majority na di mazu reject to wi haiba si di koina dum khange aro thamjani gi wafam di se akoi gi hojiki akoi gi political aspiration and high se hojik koi gi hainari se
Manipur की context ता Assam दा तोबन Mizoram दा तोबन Lusai दा तोबुदो कोई Manipur का सामना बा याद अब हम खगले है बा मसी separate compartment है बा सिकार माइनो ओरिनो और जहाई अमता ई मयाम तंग थम जगे है बा तासेंग बदी आई न ममांग दा हंजन जन हाई ग्रे Assam दा लेरिबा Assam की मखा दा लेरंबा tribal area सिंग मरु वैना कोई की Lusai hills Meghalaya की खासी hills अरिगी Naga hills मयाम सिदी तासेंग न British administration की मखा दा ले जगे हाई दना मतम दुगी provincial government सेम को मतम दा चलगा चलु बने बा अदुन न मरम ओइदना नेहरू का सदर पटेल गना कमिटी में सेम कांदा कमिटी दुगी मखारा सब कमिटी है ना हजिकी गोपीनाथ बोर्डोलो की मखादा कोई रिपोर्ट अमा फ्रेम तो लगा रिपोर्ट दुगी बेसिस ता लुसाई हिल्स ने मिजोरम ने नागालैंड ने मेघालय ने तीरा फ्रंटियर एरिया काइन मयाम से मथंग मथंग 6 शेड्यूल है प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशन दा मोगी दमकता हापिने बा करिगिनो हाइतारगदी मखोने चकिबा मेमोरेंडम दगी मतुंगिना अदुना अदुगुंबा मतम दुदी मणिपुर दी 1935 की 36 की 1920 की वारी ददी मणिपुर दी इट्स अ डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटी ने हबा नेवर ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ने बा मसे कनागुंबा मखरना हेता हंजन हंजन हाइवे यार इट्स अ फैक्चुअल डॉक्यूमेंट अदु लेबाक की हिस्ट्री सिदी सुमाइना चकने हबा भाना सारा सारा का पंगा हाइवे देबा अदुना अदुगी मतुंग इन रिकमेंडेशन की मतुंग इन 6 शेड्यूल A B ने खाइदो एबा 6 शेड्यूल A दा कना कना थंगरे B दा कना कना थंगरे अदुई मतुंग इन लैगी बने हैबा अदुगी सेम पॉलिटिकल एस्पिरेशन दो कोई मणिपुर पुसल यागी दे हैबा मरमदी मणिपुर की दी अखोई की तोंगान बचिंग के अदुम लाक्सेग्रे हैबा सेपरेटली मखोई को सुंगसम समनदा बिदा इंडिया का समनदा बिदा अदुना अदुगी कॉन्टेक्स्ट द लाकांदा यस हाईवे रगति से अखोई हजिसी अंडर प्रिविलेज ने अदु तबुनी हाइबदसु याम इकोनॉमिकली अखोई यामना वाइब्रेंट ओइद्रे चिंग एरिया सिंग बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी अदगी मागी लैंडलॉक कनो ओइबा सिचुएशन लाइरिबे एक्जिस्टिंग हिल लॉसिंग कदगी लाइरिबा अदगी हुजिकी एडीसी खंगदे कइनो खंगदे सिदै सिदा अखोई whatever सिदै सिदा एजेंडा पुखला कांदा सिगी चना बया रो this existing laws are becoming obsolete repugnant or हुजिकी अखोई की एनवायरनमेंट सिदा सूट तौद्रे अदगी करिगी दमक तो अखोई एडीसी गुंबा अदगी एक अमा चिंग द इंप्लीमेंट तो वो हंड्रे कना हंदबनो मधु तसेंगना एडीसी की इलेक्शन तो वंगम दबो कना थिंगबनो सरकार ना थिंगब्रा अना अखोना हाइजिंग एदी 72 दगी ना हौजिक फावजे चिंग की पॉपुलर इलेक्टेड लीडर्स इन लाए हबा even some of them have become stars chief minister oigre haba aduna sigi swaida yeng debida main issue oriba development sidi kamai koi pusige adigi devolution of power adigi empowerment of ngasagi akhoi gi tribal idigi hill akhoi gi institution sing ji kamai tong na kanlan ji haibedo akhoi gi oja Joshep Hmar na haibedo yam yai haba adu do focus tawrakanda let us have a fair debate aku maya adugi tamakta koi joint mission changse haba tawdraga ji sarkar mathakta koi pressure tawse haba but we अखोई ना उत कदौता अदु चंग तारगर अखोई ngसाई की बेसिक अखोई की लेबाक से सेमक अखोई की प्रिंसिपल दो अखोई one nation theory दो अखोई we are one हाइबदो अदु दो युमफम वर कांदा चंगजन मतन माइ पाउ दो कई लेगे बा अदुगा चिंगी प्रजा सिंह से फागी दौनो लबुसु यारोय बलि द खरना चिंगी प्रजा सिंह जु मखोई ऑल मखोई पॉलिटिकल राइट मोई नोई नो लइए बा अदु कुइरे नमथरा कांदा गन की पावर ngasi aina hoji highway one ne चिंग द कना कुंबम त even electoral franchise bu kana kana freely tongonge yes election lapu matam da kana kana chingi praja singje thengneri ba khudong thiba singje kana na koi masi face to bungam ge ba chingi civil body mana adu gi mayok to wangang ngambra ba aduna sigumba mayam se aikoi leibak se aikoi manipur haiba sida tawrakan de sum mayam se koi ching tam pula thengna ga dong ne ba adu da aikoi se mai papu oigene ba adu gumbu du da id tawhanninge aduga karigi tawdabno accountable oidabno adai ching da kedobi development tawdabno adu tawdabno haibado kana kana no madu da kingpin orise who are responsible adu matungi ina makoi tawharakan da policy se akoi change tawba tare adai ano hapsen ba tare mayam da noina bak table por khana ragadi id well and good oigene ba aduna adu natabida akoi gi lakhraba akoi gi asuk sangna lisang sin na punna himina le ngomkhoi ngangwi nare ne akoi la abani naga kuki maitai pangal अखोई नोई पुल ngang लेरे सिदैसे अखोई मसेल की ओइबा फ्रैगमेंटेड ओइबा कदोबि दुम पॉलिटिकल एस्पिरेशन मो सागतुइनो यस अदा अखोई पुना मकी दुदि अखोई पुना रिजॉल्व तबुदुना ख्वाइदगी बेस्ट पॉलिसी ओइगने सिवानिदा याम बजै अखोई ओजा जोजन थबिरे से सुमाइना तोंगान तोंगान बा वखल लोन दा सुम सागल लगदी यामना
mayam si da nungai da ba masak dum pokone ha buduni oja Joshep Hmar da laksage akhoi gi sigi wafam si makhoi na sutum hai peace and harmony among communities sigi territorial council se la ka da yamna Manipur si marat ta ing ta pa lakani ha wafam moi dum moi memorandum pan bagi wafam ju theng nei adubu hojik si yamna yamna laita da ba tangdu laita da station da lairi ba sala natraga masi hai ba Kuki state natraga hai ba wafam sina karai bau da peace and harmony si pura kadai thana masi da kari meng thami ding Hoziki Kuki state hai base kino khoi na ji yaraga UPF khoi na ya ki da bagi hoziki territorial council lai ne territorial council su moming pan ma ya dri ba just mo khoi na adaptation sem tok bo wafam bi lai adu da ne aina para kan da mainly moming du lai trabina adu di manung da moina happy ba mayam du di it's all legislature na ta ne financial economy, political rights, adumba dudi ain sum pa da area committee adugi magi 28 kenu du chawpa ma loi ma yaw ba hai na kamani su oi duni ba dudi aduda adubaina pae ba adubu for example akhoi ki north east haraga Manipur da su community ama sagat ba hai base karmaina sagat ke do buno hai ba hana leibiram me hai bane hojiti leitra bane so how do we build that one again hai ba aduma lei ha for example Mizau gi unity sagala ka na moin to ke bise yumna ka sagai sel mo hun to e ba hoje lal than hola hai ga mai yumna ke ba hap to aluga kare moi chief minister sing su moi na zoram thanga hai ga sagai su hapte yumna sa hapte ba whole sibal ma muthakhi bne moi na adurom da ai gi mingdo mizau oire ai adogi khundagi ne hairaga maming di manada ama banina ko adumai ma system ama tauki ba aduga amana moi gi sina yam phajaba agenda ama moi na fully implement tawje akhoi lamji di nungai tabina mi phawdi nungai na laimine se ko haiba ji fajana campaign propaganda am tawe akhoi Manipur ga ji am si nungai khara ja ne Mizoram ga chatlura di ajol da ga chatlura di am si akhoi gi sorok si ji moi gi football field fajana ama paw laiti lam ni ching marak ne adubaina agenda leader kharna pukhat pa haiba amal darkar le ba why can't get the leaders sing for purpose they champion their own community, they champion their own district, they champion their own party. Other on the chakhi badina side of the leaders hai for example khulai paiba singi common platform guys labor si darkar leba civil society ki su platform ga se leiba darkar leiba aduna swai wai da akhoi gi pulap chana nungsina na leibiram bane har kana kai wai mafam du no khoin phamin na pun laga lai toise is there any festival commonly celebrated together, is there any date that is respected by all, or is there any food that everybody love yong chaka di dum puthong na rakane but the akhoi samna bese klai wai da no ma di kai jige haijen bagi samna bugong da mal hojik dang Mizoram gi from east gi chalo west gi chalo chak khuthong yensang khuthong ja pa loilok chaw pa manaram ne sa khuthong ji chaw pa manaram ne ba alna somewhere government ki politics ki akhoi ki development si da su adum limitation all in Germany about development wali hai ke akhoi development di wat pata ba ni masana we are in the periphery of a big country si wat pata ba otherwise where is our common something common se kai oi doi no ba the state to common oi ba di ya roi ba manung da lai ba mi sing su common oi ba amadi yes we don't have a common platform only common platform is the Manipur Legislative Assembly which is by 60 people
who by somehow get to manage to elected, whether the community support or not, the party. Akhoi common platform se laita bagi shidiki akhoi ki Manipur ki. Among of the akhoi ki hojiki Maitai sunattaba Naga sunattaba se yam kaisi ke yam shok na laiba haibagi muong da laireo. Maitai ki di chatpham thokpa laifam thokpa with 2000 years of history and running a state stable oiba ama laibe. Naga ki su stable oiba ama lair kani haibagi hadu ma lair. Hongi group sing to di adu di they have to be desperate to do something. Asheng bagi tanbra na taraga they trying to raise their voice. Yes. Otherwise there su akhoi ki kano se being je do the thamasui kasu kaiti habidi. Yes, but yamna dungai jo Joshep Hmar na thamiro wakhalon si yamna marik sumi yam phajai hai jab tai dubo yam tian thak ba break malok je ki break ke matung da khoi yam thunan zer ke impact news pu mi ta dun lebi break ke matung da mayam mukhana taram nok sari nainazari ba topic asi khoi ki Kuki keno amadi UPF na India government ki interlocutor ba evi matter da Kuki state natraga Zalengam natraga Kuki Territorial Council sem na demand draft proposal amakak thangat ki basi matang tani nenezari basi loina hariba break ki matung si oza ticket da Prof ticket laksage ngasai oza Joshep Hmar nasu to oza Johnson sahibi wafam nungsi na basi Manipur khakta common platform je Manipur khak na ta thamoi go mari makak leiba tangai phadi hai wafam ju thambigre duga hojik leiba being si Manipur ki lariba common platform si Manipur legislative assembly ki khoi ki MLA humfu si ki da mi thamai mayam thambiri se sada tongan ba khoi ki community khuding maki makhoi mihusing sudabi wakhalon su dum phongdok thabadi nate ma tongan mengal ka de phongdok pusle si ki su yauraga khoi ki hariba common platform si wafam sibsu lairaga hojik lariba maru hulaiba sidet khoi ki Kuki ki sinlau singna natraga Naga ki sinlau singna natraga tongan ba community singna magi community ki wakhalon da poklaiba wafam si karam ba stage ki lakhiba masi tongan ba Manipur da lisang sina palakhiba tongan ba government sing dagi makoina bohalak natraga tongan ba sing dagi su khoi Manipur ki chief minister oram basu dum khoi moi participate toram basu to am phajana tobirami administration tobirami adupu masing matang sida common platform sida makhoi ki participants sing kitang wat ki lai bizala natraga government ki rule policy sing sida asoiba lai bizala smaina wakhalon policy kari habini odati masi khoi ki manung da so khoi leminari ba kangpu sing asigi marakta yamna sagom ba wakhalolama yamna loose binding amata lerpa aduga khoi ki Manipuri amani haibagi magi spirit ase mangsil laktana magi apikpa tini group to gi wakhalom da lakpa aduna sagi political ambition lai jaba kangbu sing duna madu ki car to sanarak matam saista khoi ga thangnana leiba state sing sigi leader sing sing yausal lakpa se suppose lalteng hawla si irang che lapa kana mana prime minister de ibi chithi se achuk ki mati khoi do thit leba tamoi da ta na thin ba cha mana ba chithi iya ba adu Manipur to lai ba manu nu si jari ba magi kanglup tu gi pelan na bani na traga moi bu se moi gi kano khara sympathy khara phangna bani moi gi dong to lepiri khangna na bani na adu yam no hong ba mithai thingai gi thabak ama tawru bu to ai khoi se chagom ma pu ki pholo mena adagi amorom da se se suppose so ko na ga haire ni yamna common mayam polo mona khangna minga magi makha da nagaland gi chief minister na sidai sa hajla ga ngang ba lo la se pura thugai ba na sumain to tna higai wa yungai wa tawru pa se khoi gi mi sing sinai khoi lai be chilina ba khoi go ba thadong na be ata ba khoi gi sang ba se hau gi ba matam gi nung sinarak pa to wa puna mak se ahong ba rajniti gi je madu gi tamak yam si popularity khang phangna ba hona ba masa leader on project tong na ba hona ba da yam na phajata ba amot pa game khara tawru ba sina maram moitna Mizoram gi kano na iri ba tu po mayam su thengna biram ga masi asuk ma dik phajagi dre ko adu ko virus adu te yunga ya tawru ba kangbu de la theng awla na khoi dong to phajabu si team prime minister ibi re no bung da rawlam ga na ba virus ultimately mang do de khoi na ba adu ko so called style minari ba khoi puna mak se masi de thugai ra ga wa ngang ga da hero sa da sangchil ga lauri khong ba na ga lem gi minister na tawri to kai je ga dong si khoi ni hai ba gi wakhal si phau ba leminari ba khoi gi thamoi da phau holo phangam dra de khoi je kayam to na kaya yam na han thaba tha ka ma do no ba khoi ni hingi ba ma hingsi ai khoi mon so sana hai ju ma mai tawtna ukhul mak ta da lai ba kendra ahum du da gi ani si minister oi ki ba
अदु मत तो ख्वाई की सांग मणिपुर की चीफ मिनिस्टर से नागा लीडर न ओय को अदु आई तो तले की डेवलपमेंट की अदु की अदागी चिंग की फिवम टोपोग्राफिकली जोग्राफिकली लेरिबो फिवम दु दा खोई खुदोंग चादो मयाम लेiste खोई पुनमु लोई खंगमिना मदुना वा ओइना ngang कांदा 1952 दगी हरो फाउ ngasi फाउ द लाइबो मतम सैसिदा डेवलपमेंट के तुंग थादरिबो पैसा मदुगी तबु तौखिबो स्कीम मयाम मा तौखिबो पाखखिबो थबक मयाम गी रिटर्न से सिंग द 10% याउन लौखिब्राबो Whereas mata thada ki terrace cultivation ta wana thada raga pasha pun tu pulub laga konung lapak to konung manung de yum lar ga mathong to sagat pa leader sing tu na ngangi si adagi sila sing lam sing sa lambi gi net sang ba infrastructure development thag ma pun mak sa madal la ri kuki gi chip na tra ga naga gi chip leader ni thogori ba kangbu sing tu gi kanu du da khara pelan na ba tor mer ga madu pun mak looter kangbu sing tu na leader sar ga politician sar ga manipur se da sa ta na thin bana moi do akoi कनो के वैली पीपल के वाने थे चिंग की पीपल के वाने थे कोई खुद ही मंगना लोई ना मंगना मौजूद रिजेक्ट तो कंडेम तो को मोई रिजेक्ट तो को ने तो अदु वर्ग दिया दुगा सिकुम वाई से स्पेशली 8% का लेबा वैली सिगी मनुंग दती कना हम कांगलु पम तगी मायक तो वा ngang बसी कांगलु खुद ही मंगना ngang नते वाले सही सखरगा से मोरबुंग लांथो खरगा दी सिदगी गाड़ी तोंग सखिबा निपा दो मोरबुंग लांथो खर मरोल मंगांगे आदे स्ट्रिक्स दा फचमा यामना ऐसा कि हेरो साबा मानबा को Valley people should be sabotaged kind of law, but don't still lagana, national leader dona. The Vasiki Levan was champion on a Kanganga. Maruda Kudimaxam, Maduna Panga Halerga, a quasi pura tranquilized over. Where you wakal si Kalan Bangam Taba. I do go home with propaganda, Purga Chalagaba kind of some talk per se. Yabam some talk there by quick history the kind of quick kind of kick. I do much quick politics the kind of quick kind of kick. Not Raga Kanana Kanabu, Toy bit of a Kanagi identity the Kanana, so hold it now. Say suppose Kuki hero, Naga hero, Mete hero, Pangal hero, lay me am say high sab. Kanana Kanabu, Namtara Kanana Kanabu, Mang and Abam identity to song about. I call you Mark the Kanai the toner Kigab. So later Masagi political advantage can find another Bugedamta. Moina Fajato, Mam Sanaragan as the Lebak Kang Kong Sake to Gai Kambuna. Yes, I do Makambu to the hero Sarga lady. Suppose Moy Monopar, but no say. Say once for all, Loy had no to put the Zero and Tadoga day. Say the leader Mayama, Pasapayo Mayam told me I'm secretary settled. See the electoral system is the soy and higher you say a chumbani. I see how the heck 1952 the getting a see how to election says that power bot had of found the Adumba. Praza lady. Praza lady about. I don't want to go to Matpikiba. I think in Mogi some Sakapa Tata Pasatu Matpikiba. Mogi don't Tata was skim put among Matpikiba. Me do the dish out there had on a tenant who comes to Nakan to some told Aracadi Midugi, Magi, Saiki, Wakal Kanbang, and Bagi talk to Karayo Dorica. I was so totally Papunamak say, could same thing act the never. I quite am at the near Queen like of what say. I couldn't realize or I could have pork matam to Tabacanan so toro. Not a deal, I'll tell you that Carsular on the Tial Saliang, the Carsular, Amagusuta Calero, Cariganoso, home politics or back to Gano when I can. I don't know the strongest time the Machide. Yabam Tokte. From Tokte, Adu is okay, Nuxina. How you met them promoting Singa, Nuxina, Quayamuna. Resurgent Manipur Sagatana doctor. That would do the night Quayamatan I was solution now. I don't want to say a pissment of with the cars to hoist to me. Waggy and gun hide about my token. How you met them gay? Sarkar, Pagimatam, the lake, but Sasun Toki Campusing to gay. Justice to Bugi Mota Carhena. Yana of a team, pissment Toki Baduna. Madam would not soon now so collect with the gearba. A quay says that. Say beyond control set human report karakasu lahalia. Yes, adu makhadi legre. Amang da soy bakhadi political soy bakhadi leram gani haibo hom ne da sang le jani adu sumara mamane. Ba oza jo chandalak seke. Ojiki wafam si mamang da khara hogi mama ha oje thabi wafam dani mamang da lesang sina hena kuina Chief Minister oiram Manipur Elangbam masu naga ki leader amana chingdiki oza lesang sing na yam kuina palambagi wafam jo phongdok phikre aduga oza Joshep Hmar thabi ki pada ojiki point si Nuxina bagi tam si common platform de Manipur hai wafam si kana taba total participant aduga ko equal participant hai tare assembly ki matang si wafam ji phongdok pe dubu hai bu wakhalon ji 1990s ki mamang dati Kuki isin law sing wakhalon da sigu wakhalon si thamamagi wafam thade naga gi tongan mo gi demand ama tanjagi puna ama laikre aduga Kuki gi wafam poklap Kuki gi wakhalon poklap si 1993 da naga Kuki classes ama koi gi kare hai tare naga gi mafam ni Kuki gi mafam ne habigi classes jam sauba adugum thoki badagi sigumba organization ji pokla moi wakalun hinga thinking jada lakhi basu mali adupu sai oza tikena thamiri wafam da tongan political leaders sing sino hu kam san wafam amsu haibiri matang oza sang kare haibini
Yes, koi se politically create to give adung ba koi gi riff amane hai basidi kakningai leiti ayu wakan dasu aduga se sidai sida hoje koi hoje da yamna mayamna koi gi history se Manipur gi history inclusive history ne chumna gi ngasai gi koi ningthau wari dudi koi gi mangangi ningthau gi chronology ju ne whereas tonga mani thong mayam su pale dana makoi gi kesu adubu periodically history se ko interok da surrounding the laiba seloi lamang the laiba dagi di ukrul la laiba mau the laiba koi history no na adum yawe ba aduna taseng badi koina furu amata gi custodian oina ngasi phau da madu project to mi leiraga di madu lane ba Manipur gi history inclusive history ni haji composite history gum mani ri no na ba jabom to ene khale aduga koina koi gi kano da koi yes rhetorically koi se sum ngasai gi haina ba ai koi punga da bani chingtam common platform sengko da bani hai ba sum lei budu di yaro ba madu kamain to da practical terms convert to da ge hai ba si koi issue ne aduna hai ba si di through policy da la ka dong ne ba si matam gi government pali ba sing asina masi intho kanda ngasai gi kari hai ni kano duna yan madu gi check and balance to the bida free thagi badan su maru en madu gi matam no hogral lo hai matam gi adu gi cumulative effects yauri ne ba hojikti madu gi situation du yara roi matam ka chana jab leader di let us moi ka phuno ki intho ki da koi langtho ki bata me laktna adu gum bagi matam do lakna badu koina prajana koina sem go do ne ba adu ga sem kan da hojik si kan main to de hai matam da rhetorically koi sum chingtam amatani haibadu yes madu sum haibadu thabak ta kaida koina madu midna ubra tangible kainu si leiraktra banina how to set forth adu gumbagi koi si karmaina madu gi situation ma practical term de pura ka through policy la ka doine ba policy involves ngasai gi legislature changa kani lawmaker changa kani administrative component me ama koi fajana koi tana boni change dana adu involvement of ngasai gi people to people engagement gi level su government initiatives logo da bane ba adu taragati koi ngasai gi koi gi mayam na hainari ba koi gi people to people engagement je leitraga di karai da no ba koi na khanga do isi bo aduna chingi koi na khanga do ne koi na any ching da thabak to ba ama any government gi any thabak ma to project khangdi ama khang packet pase chingi leader du gi mafam du gi natraga chingi magi koliba magi kanu du gi aya ba yauduna to ya de ba it is mamdi law gi matung ina ne ba aduna madu khitang transparent oina purakna ba karam bachang ADC se haujiki ADC na lairibasi magi rules and regulations se matam ga chuno obsolete oire aduri mase karmain to dona hena kitang empower to rakanda transparency se akoi gi larger kanom da purakpa yagadra jam sing na ha da koi gi matam ga chunaba leader amana fazana adu masule session je adugi ba thok tai haibadu ni adugi amana khoi gi kano se khoina haijening ina sini se akoi Manipur gi akoi gi issue ma da ko se khoina yam ka hena akhoi Manipur gi issue ji di Manipur da leiba mina settle to buduna khwai phagane ba se Nagaland gi tier jelang na Manipur chief minister da akhoi da muti ken haibi budo adu gi same way da akhoi Manipur gi same na eastern Nagaland gi do state to piga dong ni hadis haur kane ba lamthan halau da su akhoi Manipur gi same na bruce state hu demand to do immediately moi pibam thui moi right to noi matam ka namjal lai ka hauri mi internal affairs da kutin jeli dana adu gumbagi ngasai gi magi statesmanship aduga ngasai gi interstate relationship se constitution gi makha da kamain to duna lai gada una haibado madu infringe tor ga violate tor ga sum tawusina provocatively akoi manung da waga doise adagi comment ama lang ko dun akoi masen kana roi ba paisa su piro oi regi mi su kalloi thoi mang akoi ngak tane ba adu soruk budi kamain to dun akoi gi ngasai gi rhetoric ama akoi na sum pura lai haibado madu hojikti madu full stop thamakanda akoi hayeng de gidi ngasi de gidi kamaina practical terms convert tawse ge have through policy de tawse ba adi di policy de tawrakan da makong pan gane ba yes yam phajai oza zonda bi yam na gyan ta na wakhal leina matam nga sana ba leader bana policy khara semtok chanjin to bathok tai aduga han leinari ba condition de yam na khongthok ba mathok tai ha ba homni thambi je yes oza Joshep Hmar yam ten thak thamjagi thambiyo hari ba posi tongan ba tiar jelia ngatga nagal mizrang si minsan hai wafam sida aikoi miyam na praja na harau raga leraga di basi yam na phatta ba fol ama su sum harau baduna mayam da wakhan si phatta wakhan pohol habe wafam ju khoi gi gas adi manga thambiri matang hi da
ओजा याम तेंथंगना थंबियु मतंग सुनबा सानबा लीडर हाइजे हुजिक लेरिबा गवर्नमेंट सिगा हाना लेरिबा खेनबा करी करी लिसांग खिना पालाइबा गवर्नमेंट सिदा करी करी चेंजिंग लापो उई नत्रगा सुगों होंगन दम लेबा सा याम तेंथंग थंबियु जोसेफ मणिपुर की लीडर है बता रहे लीडर खक्स नत्तबा खगे मी सिंग ब्यूरोक्रेट सिंग से इश्यूज और एजेंडास और आइडिया से मणिपुर की लीडर सिंग ना थीना मांग द चक्रेबा हजिक आई हायर का मिजोरम की लीडर सिंग अखोई मणिपुर दे एप्रिशिएट तो क्या हम लेके नागालैंड की लीडर सिंग अखोई मणिपुर दे क्या हम एप्रिशिएट तो लेके अखोई मणिपुर दे की मी सिंग ना लोइमा कनो तो वेबा अखोई की इशू का एजेंडा सिंग से the level of discussion and tawbasing se akhoi na hele ba hoje ki Mizoram ki chief minister natar Nagaland ki chief minister se moina ngangi se akhoi sigi Manipur ki leader sing ayaba yauraga ngang si bane asigi Mizoram ki Nagaland ki mi sing na moi sida kesu interfere tawne nga moi som da ki in ki bane ba som ki leader sing na in ki bane ba क्या क्या मोय मिजोरम की लीडर सिंह ना कोई मणिपुर एजेंडा से क्या हम खंगे खंग दिया बा कोई सिद्धगी सानबा ने बा मणिपुर की इन्फ्लुएंस तो कोई मणिपुर पीपल नत्रगा कनाम पॉलिटिकल की इन्फ्लुएंस दगी मोयन खरा हैंडल कनो तोना बा खुद थिंजना बहोनरा पुने हामनी वाफम दने मदु यारिंग दे बा वाफम दे जो सेप्ट लेबी नत्रा कमाई तवी मदे नो अखोइना हाय हुजिक इंटरफेयर तौबसे अखोइना तौहन बने अब मोइना कैसु हाइगे हाबदु कैसु रोतेबा अदुदा अखोइना अदुदने आ हुजिक पोट येंगा कांसिदा अखोइसे मपा चाना येंबगी सोमदा खक येंग मनतबिदा स्वाय सराउंडिंग दो येंगा मतम ओय विजन नि खरा पा सान येंग मथक ताय हाबनी अदो नोशन को ओजा याम फजे ओजा सोस्मार थबि याम ना प्रेसेट तौजे दुगा ओजा टिकेट लाक्सगे हारिबा इंटरफियर तौबि मोंगसी मणिपुर की मियाम न नत्रगा कना मखरना याबदगी इंजन बदगी तौबोय बसु याय अदुबु लाइबा होजि गवर्नमेंट सी होजि लाक खोगी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिरेन ओरिबा चीफ मिनिस्टर ओरिबा मणिपुर लैंगाक लिबिसिटी गो टू हिल गाइना यामना फजबा स्लोगान अमदा हिल दसु पार्टिसिपेट खुदिमा खोगी इक्वल पार्टिसिपेंट्स ओरिना याम कना सोगन जरी मतंग हिदा ओजा टिकेट अरोय बोइना थबा हाय हंगिनिंगी वाफम सी खर खेना बजे चेंजिंग जी करी करी लापो उई मसी सुमाय सुम तौरगदी खर हेना मयाम द पीपल की थमोई द पेन द मयाम ले खर फेना फगलगरे लौबी ब्र करी हाबिटिंगे ऑनरेबल मिनिस्टर बिरेन की अतै अतै इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के करी की स्कीम के करी वादो खोई तुए हारेरगा कोई पुना मंगना से अफपा अमा खक्तंग थागत पतारकति माने चिंगी नुमितै नम पंगथोइसे मसे कोई लोइन खांगे ngसाइसु नैनबत यावरुदुनी 1952 दगी ngasi भाव इलेक्शन भोट थादा दो मी म्याम लेरी अदु तौरी म्याम यावरुदुने अदु चिंगी नुमित सैसा नमथबिरबा मागी ओन वेट तुना नमथजरबा अदुगुंबा कांगबु सिंसिना लाए हारगा चीफ मिनिस्टर का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट मोगी पाम पाम ता तौहनिंग दो पुनौसे वारी वताई सादना ममांग दा मुक्तो ओगिद्रिबा मोंग अमदा आदि पुरा खंजिन बिदना थमुरबा कांगबु सिंसे थोगला हले हारगा पुनः सागमेनबगी कनोम लेबसिमकना मोइदा नोबा साम पीरे प्लस मोइ नमथबिरबा कांगबु सिंग मथक्ता कोई लेरिने स्टेट लेरिने कोई के स्टेट कनो सिंसे लेरिने लेंगाक लेरिने अदु पुनः मक्तुना ना चुमबतो तौननबा नोगी पेन दो पुनः हायन बगी तंजाम पीबसे मसिमक्ति ममांग सु थोदों थेनगिद्रि अदुगा मतुंगा तोरपत वा तोंगानबा मनि मसि ख्वाइ या गुड चेंज अमनि गुड चेंज अमनेबा सिदा आइदि हाइजे बंगम ददना थौना पुनः मांग लेरम पुनः मक्से लाग लोइना हाइरेरगा कोई पुनः पुनः चमिनबा याबगी लंबी अमखक्तंगदी से फाटबा हौरेना लोब ताय यस गेटवे दु यामना फजना कोई मयाम इक्वल अपॉर्चुनिटी अदुगा मयाम द पिन मयाम फोंदोना बगी याम मचौबा प्लेटफॉर्म अमख कोई अनोब गवर्नमेंट ने सागल याबा फम तमिरि से याम नुगाइ जै गसिगी हारिबा टॉपिक कोई कुकी स्टेट नत्रगा कुकी टेरिटोरियल काउंसिल लाइदा डिमांड तरिबा केनो अमदी यूपीएफ दा डिमांड तरिबा सी अखोई तोगान तोगान वाखलोन दा मयाम की कम्युनिटी मयाम सी वाखलोन दा यारिंग दा बस तुम यावी अदुबु मसी एज ए ऑर्गेनाइजेशन अमोना डिमांड तौबा याबा डिमांड तौजबदुनी हाइबा वाफम दनि थबिरि बसे याम नुगाइ जै लोइना ngasi की हारिबा मनु हुनगी टॉपिक सिदा लेंखिन बिरिबा ओजा जॉनसन अदा ओजा जोसेफ मार अमदे ओजा टिकेन अहुम पुगे समपु ngasi की मनु हुनगी थरम सरुग याबि जा अहुम पु थाका सबलोइना ngasi कोइना दि मनु हुनगी थरम बसे मतंग से लोइन जरे मियंग दाबिरे खाइ पुन तगी बिदाय लौजरी।